Twongeye kubaha ikaze inshuti za Deep Secret TV, aho mukomeze mugubwe neza kandi n'ibyo muri gukora kandi bikomeze bigende neza. Naho bitameze neza kandi uyu munsi nakubwira ngo kumere wihangane usenge wizeye Imana, nukuri nawe mu gihe gito biraza kugenda neza. Inkuru tubazaniye ni hirya mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Majoro Wiringoma wa M23 yagaragaye mu biro bishya byatumye benshi bacika ururondogoro. Umuvugizi w'ishami rya gisirikare rya M23 Majoro Wiringoma yagaragaye mu biro bishya bitaramenyekana agace biherereyemo muri Kongo, gusa byatumye benshi bacika ururondogoro. Mu gusa nko kumyega FARDC watumwanyije kuri Twitter bugira buti igisirikare kitagira ikinyabupfura n'imyitwarire nka FARDC n'inshuti zabo arizo FDLR n'icyatsinda M23. Twiteguye ibiganiro ariko nanone twiteguye no gusubizayo mu buryo bukomeye ibitero by'abanzi b'amahoro. Yakomeje mu Kilatini agira ati Civis pacem parabellum, bishatse kuvuga ngo iyo ushaka amahoro utegura intambara. Benshi mu bakurikirana Majoro Wiringoma mu gifaransa cyinshi baranzwe no kumutega iminsi, mu gihe hari n'abavuze ko ibiro bye ari byiza kurusha na bimwe mu biri mu murwa mukuru wa Kinshasa. Mu busanzwe M23 ifite ibirindiro bikuru mu mujyi wa Bunagana, imaze amezi 4 yambuye FARDC. Amatangazo yabo yose avuga ko abo yashyiriweho umukono ahitwa Salange. Yangaye nguko bimeze hirya mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukomeze mukurikirana ibiganiro n'inkuru zacu, munadushyigikira mukanda like na subscribe, munadukora share ku nkuru zacu. Muramugize neza, Imana ibarinde naho ubutaha. Bashimye kumaze kubana natwe, nyaboneka nawe turakora subscribe, reka ngende mwibukije gukora subscribe kugira ngo tuzagicikamo n'ibyo tukugezaho bya buri munsi. Imana ikomeze bahe umugisha, mugire umunsi mwiza.